ayo transfer ayo Abraham and nsɛm won sa abaka and to my say from Liverpool wouldn't sell Liverpool bobo kono mini teama since your man who pass for ata seja utimi se dodo na ebo jom since ya de niam ekoye at the Liverpool me pato one player ata se ne ho ka adwamo na abrante we de yakasa football amwa player bi pardon pato Federico Chiesa wuntimi enyi ni din free mu akame asa woni James Rodriguez de amese omo anytime yakanse Dele Alli players of football ammo pa ba ko enso ne with himself from Juve akuda we form ne pa so we good ni ade Juve koto no ade ne ba aso bebo aso mo Liverpool ko fa ne de ne ba ya wo mo de ne tete bench kwabena reporter men saka Atlanta eye bobo ko no mo ni Liverpool edi nkoma hwese o metimi anya Federico Chiesa but anokwa ne yase edina Ademola Lookman so once Inter epe ade enti yase Atlanta chasa sakobasa sa ade be kodia ane na kata so maba Liverpool no wo maba be for Federico Chiesa ane nkoma kakwa so atotwa ewo dwumade so na no pe no ere nkoma kakwa nso ade tambo make us Liverpool boboko no ewo Japan atasa techo eho anomo wa atanda kwa no yeso mu game ba kwa yeso mo bo na reporter men saka so mu goalkeeper Alisson Becker yase Bezo yatu yansa ade afra no na corner efi Bezo eba no yase a personal one anti abrantana kata Liverpool pay for say amesade so kodinti na ko hwe atoto prob eniama kakata say si ofie anti reporter men saka as a Liverpool ama Alisson Becker kwan say onko fie na fe onko tutu niama ye atena da omo game yase omo ni Yokohama ana di besia ni na goalkeeper ni din adi aya Jaji aya Mamadashvili one chance obeda go post na dia bomo yase abrantana one chance ni Liverpool ebe training na nemo Alisson Becker eba gani team the time omo no aba aya UK anu ye nkoma kakra mensaka ewo dwumade so na no pe no me pretere kakra adiama anu ada na Southampton bobo ko di confirmation enya ba FC Porto enya Sabranta di there is Juan Badnarak ata Sabranta enso no akwakosia kan adiama mo mpato sika ewura mo no aya 7.5 aya million euros anu yes kan pato Abranta na akwakosane adiama FC Porto aya 4 years contract and team ano aya Abranta di din Adijan aya Badnarak na no pay medi ahon koba kakra adi adam wo dwumade so na meko jeli di Donnarumma reporter mensaka aya sa sisia no woko aya team ani din adi limetopa wo mo goalkeeper woko friendly ana wono na wo mo chasa season ne ba na we no wo pe goalkeeper nim go da ye pa anu ye Lucas aya Chivela reporter mensaka aya sa yesa brante we team ani dedi PSG akwa brante no ho na omukọ no a yesa 40 million euros and yes go metimia abranta de kwabra diamensaka so manya player ne kradada but aseme ho pa yesa Jenny Donnarumma ansa na no da mbaba ka cho say Manchester United so omunya abranta no mbesa ne kwabra yesa PSG boboko no ayo madwe sa abranta no munya ombeja na tidi nanka abranta ne betima sign ade ama club bia wetima sign ade ama because issue ni yesa omuso mu mpese ombenya goalkeeper sa wo munyina ya status atese wo mumode bone ayepem na omo ye Jenny Donnarumma kwa ne nsansam no ne sika sam kwa na botimnika ana fe crosses bi asese ne contract ni makwa brada acha kwama ebe ha boboko no entanko menya padia abranta ne dedi Lucas atese wo ye goalkeeper no oba no ono person mo man dead number 1 spot no oda go post no and so adi ama PSG boko no na obija Jenny Donnarumma kwan entena no pa reporter mete asa yesi wombe ye meeting womani abrante no besia woni ne entourage no no mu sia na series of meeting a wombe ye omutimi conclude dia and Jenny Donnarumma me pato ne amensaka so mbeja abrante no enso kwan and Tunkoba Kakwani na another beat a reporter from Germany. Yes, another Anglasik and your kuncha and Profoya Mutin Musumi. Kwabra Anka de Amanya Branta de Daddy Louis Jazz and T Anka service more to the Amodene Day. What was so more? Woman go as a Prophobina Bay. Omoha no many your familia. How many buy and for the yes, buy and for by almost Omate Sam Abranta de Dean and his service Simons no as he said there or what.
amfa market no na enkomanda dana ombeka omuni omudi na no anti no maba ana yase omofra brante no aka che so sisi awudi no ye de contenders ha sisi omani abri ye pa do say ye no wadi enkomanda da but one team as sisi no na ni abri aya Bayern no boboko no na nka omoso omo penti no kwan ba ne yemfa so kwabna yase brante na ka che ne entorat ana fe RB Leipzig boboko no pass say impo obeko team bia enkonko ye Bayern no boboko no Premier League nim na opeso oko Premier League nso de club ba kwa yenim se omani brante na di nkomo ye pa Chelsea boboko no and to report a bit report to Chelsea abrante ni din adi Xavi Simons akata Bayern for pass on de why na ju so besia kan enso edama muntia no ye reporter mensaka awodwumade so na no pay make kire kakram adi ama na eno ada na officially Man City boboko no Pep Guardiola one ne man omo enso mu training na se preseason no ana chaso masa asa na mama me video no I was screen so na ye hwan de kakra no a wutimi say ne abrante din Alan Haaland wo mu nyina epa ne new players ne nyina and na Tijani Renders empato wodi ne birthday enti wuko City anya sam keto kra eno ada wo mu training no after Sanya Makoye at the moment now pa reporter men second as on co training na another Jaguars ana ye hum pay for na ye bisa oh ni offer sign the city but update eba from city as Jaguars ye team na ni abri Everton Everton kwa no mo buy am so a loan deal na tesa ko munya ya on besa branch ntia no ayen ko akwata so mudi akase bia city ani Jaguars better pinia na fese bia branch na adene na obo branch ni din adi nepan me pato onom aye city akoda weso akra na ano na no ada enso trofo kwati nepan ne papa ne din adi ani ano mu besan so o mate say office p aba city no say obetima confirm say 8 clubs ano mu ni city edi nkomo on aye ne ba no but on the onim say city aba man deal aye kama entenya fina wono ba be kasa pinti and a reporter and pato the sky blues so no e from akati edi aba e wo dwumade so na no pay make a chire kakra so edi ama mama me 75 million euros player no kakra anom aya Lewis Diaz na pato Lewis ni walande na sem keto akra na kobra se bitie na ade ba kwa ya be se pa ya se na why na any price kwabna obi a price o na no akwa ya se o mu de bo na ya de yes masa fade and browse kano and yawe enya fina bejina che no ma kwabna price ni ba na ya nkwa de a kwabna why na any bo obi a price enti aya Liverpool for ya ni Antonio me say munje 75 mo beja na say munje kwabna o 75 no pa na o player ya want to na bode a o jama na ko ya say wana Liverpool for say nke pese ya beto de bet 75 na ya mo de mo ma no kwasa enti pato abrante ni medical se eba so den anopa ya me pa ya na chese na abrante na lande ewo aya medical center wa bato Lewis Diaz ekwa ya ni medical no di amati mani team di Bayern Munich entari ya kobaka kwa so etotwa ewo aya dwumade so me pato we Barcelona fan akwabra Barca fan ankasa odwo mo ho awon tiase o wonim se anopa wukọ aya ko wakrata hodo a ewo Spain a wo munyina sase di abrante we di ato wono na the front page ataso oda Darius Paul abrante ni dinadi draw but o tie ni draw wono ana Barcelona new capture akwabna yeso ni mpobo bruta na akoda we na update amensaka say African kasa asen yesa abrante we next season kwankro bia so osia kan adima Barcelona boboko no ni dia kasa de Pedro Fernandes Sarmiento na 17 years pe na akoda no enso anya na kwabna yesa akoda we dia ama Hansi Flick anything pa ye say yesa kwabna tight spaces ball set tight spaces akoda ni ntwebo no fa ball ni mfiri ho na taso ama passes no yesa akoda we oya ade ye pa na reason ni nyina yesa 7 aside football ana akoda ne sa so obo aye fusa no yesa no na akoda ni nim ni boye pa ansa na oba Barcelona na Barcelona academy no pato o Barca under 19 yesa
esansa na brante no enso esase na wono oye Philippine ba was sent to Misia kan di maspen beda empempe America said the Spanish national team and Osia kan edmo and to abo under 18 wabo under 19 na update time nsaka ayasa yasa has a flex say akoda no nim board boni ye na yeso oye right footed player but obo as I left winger and after say attacking midfielder and the Barcelona for few sir na season there akoda we mu be hu ni ye pa kwan a lamri ama fa so pie no yesi the same thing akoda we anya enti ukọ Barcelona mu training no mo ya na kwabna yesi ya man physics aye training ebetimi ama na aye physical muscles no sani abe obi ntimi mbuli no enti anu ya update amensaka from Barcelona ata sedano pe medi ho enkoma kakra ensum adida wo enti sia de Barça ube unse draw enso ebo aye nimu ano enkoma kakra etoja ewo dwuma de sempato obi abi so akata nsa aye 60% for Alexander Isak ni move to Liverpool 60% na kwabra reporter menzaka said the clock is ticking na Liverpool for time kuchu women say player and their club so na omaton Luis Diaz no when any price say Luis Diaz club man price the amana na kwawe. Yes, Liverpool forces Sanya, Sir Omosi Kenya, Ombeko Pejana, Omodia Patoya, to make me Akako is Kano, Omodia Tom, Abantani Daddy Alexander, Isakna, and no other Pato, Open and so Eddie Howie, and so on then in common Bako probably say, oh, say play an idea, Yanu a contract in Prepadia, where a player, and we are seeing you winning the best better. Don't you so bet Makana Sabrantano, Ayomu player, oh yeah, and to Pato Liverpool for say, 60% done, personal agreement to maybe. Aka club to club intervention na eseba eno so nkoba kakra ni na fami kwa Chelsea na mindi nkoba kakra this the Premier League ni there it's all about Liverpool and Chelsea we are there dia obenya no na but Chelsea say transfer no mugu so market num since ayenyan close here there omo two players bia so omo di omo hujuma na empempen there anom aya Brantani tin ati aya Morgan aya Rangers and afa aya Ganato kwabna Chelsea for Chelsea so two players we kwankro bia so asa wo mutin san emu baako impo wo munyo mu mienu nyina enya how kra e wo Chelsea anti Manchester for na munya hu bebia Ghana to be kodo eno ansem be soften mo stance mu team mu header ni cap ye wa kakra the mama club work up sikano nanki apeka crowd the mama naja Ganato etimi apo etos bobo kono ene ya update features ade bam but Chelsea say as much as signings no person mo ye no ade so mu jai players mu amateur players ni biko and to your Chelsea fan pato about by 5 players will be a price aba at say ataltari omonti Manchester for mu hwem seja ebi dom ko a Arsenal for the new mu di dwada dana mo so na ya say na mo ya mu hwai kakanti mu hwem dia mo be okay no someone can say dia mo se mo mpe players are no boy dinti kwabna we dia bofu ohwe say can it to America 25 million can it to America 25 million euros mo de ba yebetana ama ono so atimako Benjamin Chiwon so ho Chiwon ono so ho Chiwon so ne sika no so yasika kra bi ya prapra yenya tim bia ma kwai anso nkwai na mekodi nkomo omo so Amando Broya sabunya striker kwabna Amando Broya so one dia no 25 million pounds pe de ba Amando Broya yebetano ama matimi anya brante no ana 30 million pe ana Chelsea so mo pe ansa mu fifi okobi menu say o head anya player Matheus Cunha de beta munya Karen Disbri ho ono so betimi aboa mo Chelsea for Chelsea Karen Disbri ho so no with the 30 million pounds ba yebetimi ja brante no so ama ono so akọ ana fe Raheem Sterling, the only boy for power Raheem Sterling, Mumpe, 20 million come that way, dear, Momo Kakra, 20 million pounds of pay, Manya Raheem Sterling and Kaja, one of sweat Messi came at your moment, and your players are in second, set Chelsea, and so the price tag now at your betty when he joined Edja was some let me about Fabrantano, and reporter in second, as a Chelsea under 21, now opinion didn't add the Calum Mac, Aya Falani, reporter in second from Southampton, Chelsea are pointed on, so Omra Chelsea under 21 no from Nyajuma essence opinion tin ade aya Philip aya Koiho Chelsea Janum amane ko aya stop
ata so kwa Chelsea club ba kunu matuma and tisi no ade se yakwa fa new head coach ade ama under 21 no and tani yankoba kakwa so etotwa ewo ayadwuma die so na mama me abranta ne de Jeremy Frimpong na ya abranta de ball kakra awurade nyankopon Liverpool for woman top player awurade nyame na wo de wa ma twa ni o Facebook no wo ye Liverpool de mpato abranta ne nkwa ana manya ne video kakra ade aba na omo wo Japan na the one we see TT players no Jeremy Frimpong near akwai wobo no atwe just a park and not just endi mwa air cat no bada and pay we Liverpool fan me di mo video no e dia bana fe won sweat ma hekaka na no and sweat ma na mama me Barça make us omko South Korea mo atunufu ye because yes ma kan it say den ya mana ye dem e dia ma Barcelona say on be register Ferran Garcia say dia Barcelona for person mo ye nyina ye say Abranche koye ne surgery na anka omanya da mandate no matimi register aye Joan Garcia me pato say La Liga no player bi pra na say ni pra no on tina fie be 4 months kwabna untimi replace no ana say in the position no untimi inside obi in place of aye Sabranche na we pra no enti Barcelona for ba ka say kwabna kwa we ni pra no obekọ aye 4 months ansana obeba wa Barca kwabna 4 months no Barca for betimi register player bi on beto di bia ana kwanso de koto ase aye 3 months enti ise La Liga for no player nanka so de ne ho say aye 3 months ana Barcelona no ya club obesia kan de abom no ese 4 months enti ise ma Barca for bu fiye pass akwa we ebe se o sa aye anwa di go mu garden because so baka say 3 months pa na that means say obetimi yusu aye ni space ni fansan obia enti Barca for say na wo kwa no player ho dada anta so wo buy no wo recover enyeye ani ase doctors na kato say wo pra no so koye surgery ni ba ase goalkeepers dey diving ana mu dey saves no and to say the team now okoye ni diving into no aye 4 months no better kwati see dey be that one day aye 3 months and La Liga for no so for mo hadwene ade say Barca etimi convince Abrante we ama ni gitum say aye 4 months and say no metumi akwa register obi in the dim the same thing ana mo register Dani Obo e we ni dim ya Abrante no aye na adwen so obekon e dey tia aye Barcelona boboko na ano ya reporter eba e wo dwumadie so nanka me ma Magbinel but kwabo ade mpato for me kwati ona mame Inaki William ni nue kwabna Nico Williams ni bra pe ni Inaki William Ghana ni bana kasa na osi ni nua in fact udim so mo say ne kakra na Barcelona fa na said that estate ye editi Abrante no de jo kasa ya say kwabna osi Barca for ensema babo ntini nyina osi bebre ho ayento eno na ma Atletico Athletic Club bi bawo fans no ema ebufu eba ya solidity a eye ni nti wose ebufu eba ya no nde na adwene mu de ohu se Barcelona fans sama eba bonta na ebi nya kra no ena ma Athletic fans no enso esori edit ani nua na enom ayen koba kakwa so Abrante no edi tutwa e odwumade so na no pe ede kakwa enso edi dan wo na Benjamin Sesko ani aye Pato Nicolas Jackson kwabra se Newcastle epemu baako na Newcastle for say Nicolas there omunya so metimato because Chelsea force by 80 million and on pay 80 million pa there Jackson there omuntwa 80 emom Abrante din adim Benjamin Sesko de omuhema ayire so abro so na ye be 70 and e beto krat nti on be prefer so beto Benjamin Sesko and na ba be the banter between omni Manchester United Atasama Manchester so any abre Manchester for kodin komo so ade ba ko mu ye say eso to Oli Watkins na de ntia Manchester say eso mu to Oli Watkins aye say Benjamin Sesko no mudi un komo ye pa no kwabra sa na mdi kanka 70 no omudi 70 de ena de so mbetimi atwa mutim no emom Oli Watkins de o he na ne bo no aye between 40 to 45 aye million pounds 45 de o mbetimi atwa na 78 million for Benjamin Sesko pa de dabi anya de Manchester United Ebenya says Kadnemum, so metima is aqua, this one to players the power, and so metima is Adiano. Abranton and Casa de say between Newcastle and Manchester United, Obetusu, Manchester United, Bobocono, and a reporter, Benjamin Sesko, so a fina cate at the Eba, and some doors better, a bread any Fenty, my Francois Bacabana, I'm the town of Pay me by I say Ronan and Rao.
answer my cat on some man contract extension. But he said, yes, I'm going to say, sir, the Barcelona for the Cano, or no, and you go Martinez. And the Pau Kubas in him. After so only a third twice. And it's a Barcelona phone to me and guarantee the say. When your boy be able to be the Obe professor and you'll be free a team as a low crowd. Or no soon at Timia Conchabucha. I know your update Kakwa Medeba a war a Jumadi Squabana. Bibi and what dear, my main chair na main fancy Adam say. Okay. Bibi and Shaden. Okay. Near check 2000.